be litira chuli kagaluo man latingu ma wa Francis Moro ma tie kalok kite kwaro pakaga chuli pakagaluo tin nero due pierario wia boro medu ma pa wia rio mwaga ali bario ki pierario wia dek ka choketi ka mete choke ba dit ma chiga moi windolo ka chiel ki doctor lara turu gien gurueyo pidware matime ma meggi tie ipongduo luak be chuli amirni arbera fo litina chuli ni rochu pajoni atangoni record kibatibu beruka tela kere uchake ki minu woro magien guchago minu woro kilitina chuli magien nero ni gien gutiu tibatek ilo bachuli kan minu woro malupe kirochu pajo uchake ki kom Bishop Magbeka Chola Bishop Mea Chiel make it gum diocese aner no tela chuli wengen guchero ni daro mi ki fo ma futko bumi wor ki Magbeka Chola mura yere amete una chuli ungi kama wot bero chupajo ma tika time pongduoni kinero na matibu tela uchaka ki ye achuli gingu tela chuli gungu miu poch ki Bishop Magbeka Chola ki chako bene foundations in memory of Magbeka Chola tela chuli marugin mabe an bene machalo la tela meno bachuli la tela matibo yunuo an bena katiki poch ki lokay kom Magbeka Chola foyo lubamu duo em mitelu lo bachuli itela ini timu jima be dog bene timu jimi maraj piti la tela mogi kem madano kau katika tela dano mine chuak la wanga chid owego ditina chuli nino duja wajo ni kai win lokba mawa umoro katikere kibatika loki no en logo lok badano perabo loko entono lokma tibu pakwar wachwago ana wajo ni ana fuyo gima be dongi wadi kome wanweng wa fuyo enta wajo ni beno mira ki wach gima rach ma eno tibu bene gima rach ba eno tibu ena ye awajo ni pero me dice be kibgu maur wenyo kom wonwa Bishop Mario M ayukelo Bishop Mario be kibgum diocese ubero Bishop the late Bishop Odwang le eruni una chulu ngeyo wego kaki bi rojo paju kidma uchagoni o tip bere lok bukere ni wen gimma la ditu timwa be kigimma la ditu timarat timuni pemiero ni wumgimo e komdano bero ja dotto balba ki doru bot pari mura ye kama litina chuli ni eri magien kubedi di magidon nyimwa kweli magien guchao timune guchao ki do ku foj ikum dudir bu tekimi madong di chokto foj me ario mapika yaka choke me pong duono chake dudira chuli kakalwo litina chuli gen gumi foj kila dit honorable ABENEGO ngom litino pa honorable ABENEGO ngom yembene gumi foj pikopa wongi chibulu lutela chuli bene gin gutero miu fuch pikoma be ma honorable ABENEGO ngomon uko ay wilobo ladit general Charles Tembawan ladit Norbert Mau ladit sika moy windolo kijo bukere ne kilu tela bukere ne wen gin gumo ne laditi ma aki ipora ikajaka uko mabe rikote mitelene ugir mabe donc kala chuli atamoni ni ruduju mawa miu kit badano moni achuli neno kere luak be achuli kagalwo ara miru ni alok manok ikum honorable ABENEGO ngom
ma put ko ma wun put bene mo ko re ro mo ko lok ene ma an abi lok de bien lok ka do tungi lok da on bola bede ngom ko re ma ero ko bien an o guru ko na an be na guru ko pa on bola bede ngom ata mo chulu wi ma be ngat batika lokki era ye ka ngom mo tibugi ma be I politique sino en aye uwe ngom tibu on bola bede ngom e kara bu katti ki chung luak me moro gengu rero ngom pitien lokeni ngom pe konyu dano jumur kwero pe jumur ki kera yo kwero wali tiri ot paona bola bede ngom gi kurero ngom ki kwi man rikut bana juporangi babe e kara mak ngom biru ikwi michi en bolu kwi kama ana bolu kwi gi ye ya were trading center market ano da ngiu gin matie ibok mapia ke kwano ngom biru waje muko pen en minne unyum waya charity la nying minne madit mo churu en gan kwan kiloni charity la nying ena ye unyum waya bele guti ma tek pe kwan bene gin ko minne charity la nying en dana ma chokera ara waje ni muko uno atika otunyim ya wele trading center acharun akoyi winyim ara waje muko yimpie de ngeyu kwini eneni pero ngombo no ngeyu ni kiba eni beri kibot karawengi kibot wilobo wengi ugana wengi en kwini eneni ere yebe loye be cherchi ara waje ni no la dit kwi ene yini yibi chogo ngad mo wilo yu kwi gi kanyu ere yu ko na tigu ukwo bu loye waki igang butukan wali tiro kubigi ni bere pegu bulikwi ongo moja ada arawe ko kwi kikwano kwi kino ukwo na tigu uloyo ngoma ye uchogo ki polling station mai gange chule win mabe ka mi ufo kidano bachalo buti bate o mi rebere ki lokki ikwore gi buti me ngom kitek chunye kigima en ngeyuni petik ngati mo maromo telu moro ikarde inuni mapaski en udugudok bora ikare makui uchake mulu mi donye leben parliament nem chalo nat mangom wi da chuli wi mabe ke achil ki wun litino ko ngom ke wun jupura ma wunu ngeyuni loke en mara wajene wunu ngeyu ngom biru bore e ota wati muko ara miru ni konya mi chere parliament ara nyera waja ngom yim peneru gi ma jo moru nyuru ikumi ne ana winyu chwidni amiru ni atel akonya chuli arawa aya loko bompe weri kong giluong alungi litiro pora wen ara duo litiro pora wen wabiru ping kitiro pora mi ula ko ngom kitiro pora gonyo ngom ngom ochero okaro kwi ngabom ni o miru lo kwi ono miru bet sisa meru ke edo pila mani tiro pora ana luogu mi ngom wero kiniga malu purano maka kumongom ni en pekonyo dano ni gen go gonyo acholi mana ye rikut paongom me binu me kati wo wektin kidlok ma futba ulu tera chuli ko bedu nutika foyo ni gin mauti me don acholi peono angeni luma tika tikongom me konyo loba chuli iroma uti karmongo mo chere parliament rikut betela ne udongi parliament rikut palatela bakai chere yenyi hansat me parliament inibi no rikut pongom honorable ABENEGO ngom tiye ikarama pego ti makamako achuli matek ero chunka chuli ongomo no mira la dirnobu ubirga yeleke kuma mini en cabinet minister we ukonye tela ento no chokeda ana ngi tame ta tin manguno gundu pura ngi mabeni la tin mang uno I politique pongomo no ngomo kero mo birga jullu era yen mawa moro ngomo wajuni aneno ni pero ba chuliti ye gima anarom chero ka tello konyo yuwe tela peke piera de
yu weru beru igangwa wana yeu do miera wanen NRM machalo gamene mameko kikome ento chanma gamene pamuseveni tika wek achuli wukiye payaro donyo ki gamene muru ngom achuli win mabe muru ngom atamula dit lobu ngeyu ni iyele ni ngom ukonyetela ento ngom kwero e pero pachuli wak be achuli ana miro mokodong cha gikugloka kicha dem mai koma pen andu ba yuluwa itela de enema un po ngeyu ni tela de enema unero ni gin mama wa timuni ti invisibly ongom ikarama an ati telematika lok makun alogo kiba en miro ni ilok makonya chuli ana beru lok makonya chuli ti loke kamene no pe miro uwego ikarama wan wati i politics lu telema movement guno moni mawa umira ki kip lok baditi kome chiki keru lok baditi koma yumagu yubu loki inuni uberu the late Colonel Walter Ochoragi kachin kilu dirba dome movement kinoni umira ki kip lok nim mawa unegu won kom tikin jomu unegu won kom me NRN me pabo la dit alpeo ikarani inuni maki keru loki komani mao no tie kitemo keto loki kikoma wan ki mao ngat ma ukonya karama winyu loki kit eno ngat ma ukonya ma ucherwa teru kogoni wa bona dillobu uwego la dillobu ugolo oda but inspector general police uno tie general katuma wa mala ni katuma wa mala president yuweru golo oda di katuma wa mala umerko kwa nying na tien makiluone mawa Francis umoro kikin go bagbe makogi inuni uberu tikpa ngom abenego ongom peu ulwenyo pi anke kem jumukere ni ikarba pingraj ba MT tela urunge yugin ma ngom timo ana wajiba mega ikarba dogi Jacob tika chung iyo moro ono chule win mabe wan wapoke oki Jacob itela me ma en tela ne Mario tela ne ma achil ana ye aju ngom no miro dok puri ana wo ngom achuri do wajo ni achil maki mini do romo indong di we ko beri ka ngom wajo ni dong ana aju ke ya wo honorable the late Jacob Olanya tika kit eno wet an awache Jacob bimburi win mabe Jacob ngom to bora ka an acha wot kere meler ka ngom rest in peace Jacob ka do etino en mogulo ka biloni donc e carrément adot me ari odon bi ni koma ba anatika wacho ni maum tie mamiro mok tederne banero jatika lokke ongoma yukonya ongoma yukonya uwe na dilobu ugolo oda ki katuma wa mara inspector general police ni ki kwan nying mawa tudira chuli kai penyu general lotema igin mawa mutimi ko mawa general lotema ngeyo ikarba ara winyu ni mun gubere ki yup me maka ma general lotema ti ye ubere ki ye Jacob Olanya ti ye pe yondo don ara we ko Jacob Olanya o michu kai wora ti ye division commander mi for division no ti ye kai ti ki ami commander aronda ni an atika balo ku Olanya o mi ki bakawo mu report bo aki o moro ti reporte don noni monya yimir ko ando dingan chulewu ara tero lo ke boru ngom karama no intelligent report a tero lo ke boru ngom ka ngom ugol chimki general tema onu tema ti Central Republic o tema biru ki dege waju ngom lok banyiri biru yeri no lok papir te wo biru ki ngom o tema dugu wo biru ki meeting ka tema waju ngom waju ni mawa era yo goda lok nguru ngeyu ni latini ana yatika julo ne waju ni un doge utiki lok kome o biru ki barak any no intelligent report ka utema amira fo genu utema peu
ugwenyo lok ngom wajo ngom lok lo kada lok utime report ba o aki i umoro monyo no kila dir no bomir ne unanya ku kare donc gina nyiro mi reting ma wa mir guduka ko nyanya wegi pe mon ko wan kume monu lok pa jero tema putie lak be acholi mana yegi ma be ma ngom timu mana yebere atamo ka wabim ngomu we katika wajo lok kitebe ka wa miru lok be rocho pajo dong ya kilok kit badano ukwo kiri kakama emberu wuruma ubir ga nyono tiem dano umir be ni ke waji bere mir ke waji ento ka waji ke roj pajo kiki bir ga wacho be kiki tiro ken tibuma anma wa ko bedati yeni pe no tikitwu atamoni awechiwu jemima don ma litira chuli iro to pajo gine gem gutibu ucha o gimin woro ki magbe ko chola ki mario gumi woro ki honorable ABENEGO ngom kadung ka chokte madit magem tika betike jog ba malo